Hello friends, मैं आपके दिमाग में हल्ला अनोवा वीडियो में प्रोग्राम करेंगे इसी वीडियो से कोई Facebook तक की पैसा तान बा YouTube तक की सो पैसा तान नरी मैम Facebook तक की YouTube तक की Instagram तक की मैं अदुम मफम तक की नोएम पैसा तान नरी को मैम अदु Facebook तक की एनी मिसक नम नने कोई की Facebook पर भी सिना पुन्ना मुन्ने पैसा तानिंग बतारगदी याम लाइन तान बेरने भौजी कोई की मोनेटाइज अदु अदा आदि तौबगी मथौ सु ताद्रे मैम Facebook sida anouba update am la'ieba मैम aisu kuidri khangba adu मैम to sai share tawjagena video se upload tawjarakpani adu video se loifok tengbiyo मैम skip tawgano skip tawragadi मैम kam khangawro gyan tahuro by step by step मैम dai share tawjage nakoi monetize tawbagi adu ada kaisu tension lawruno ba monetize tawdabida yam line na khoina na link lang share tawraga for example go ene YouTube ta kai gumba khare engan ge ba ko मैम YouTube si sange adu si dengu kana gumam gi channel makha si da sumber link yang earn commission na मैम i मैम urangani for product pot mari mana si dai ko link pdf adu kana gum mi khoni se sang matam da sigi phangni ba phone se adu ga any posak se ikoni se click to matam da sigi website to masana dum redirect to gane ba adu dagi khoni kai gum laiba matam da aidi si channel mapu si da magi commission di phangane ba 15% adu gi aya mana 15% phangi eng मैम pot to gi matung na price to matung na 15% or di koina link se dum sumna dangi koina video da hap through me any video da koina Facebook sida video upload tarongani ma'am reels kumba dum namnaga sinaw ma'am na reels namba suleramgani aduda link do hapiyo ba adu karamana hap kani link lang do punna maktunga sigi video sida step by step khangan jage sumna dangi na koina video thagat pa dum link am hapsal lammo man hoina pamma posak to gi any Flipkart ki Myntra gi si ani si option phangani adogi na koina apamba posak to ma'am na su pam nagadabado nupi angang gi oigir any posak to gi link do sumna tangi add to biramo aduga do pamba taragedi video english sinau singa sang matamda adagi like hip taragedi na hoida adugi commission do phangdoine ma'am adu punna mag do comment tawgani khangan jage ma'am da video sulo fukteng bu skip tawragadi ma'am gyan ta huro ba ma'am na adu de masige video sa huro siko step by step ma'am da share tawjage adugi damak ta hanu sinau punna mag request channel se subscribe tawbidir orga please subscribe tawbi matung su ma'am gi damak ta sum sum makana ga information knowledge sum trick and tips ke video upload tarok madamna notification khudak ta fangnai damak ta channel se subscribe tawbi ka obigano bell icon ram all the thambiyo ba adu jam Facebook ta ki karamani khoi paisa tan gane have do mukhang mina se adu ki damak ti sina puna mana ahan mak ti sai sa gi Facebook se update taw dirbo or the play store se sangbiro adu si manage app se sangbiro update check click tawbiro adu si no gi Facebook to update pi engo me am ahan bada sida update pi dabta ra ga direct sida gi back chat laga search tawro ba sida Facebook ana aduga sida yengo ba update pi from adu sida update pi ko ai si update taw gi me am ngai bo ne video sub like to view comment som tang to biro yam kana ga video ni koi Facebook tagi Facebook ti use tawri aduga paisa di amta phangdri hoji aduna paisa ta na hot na se me am Facebook sidi koi monetize taw ba du di awa bam ni khara matam sangi dor me am hoji ke anu update sidi be monetize ti kai suma thau ta de monetize ki don to ngan ba tool sam ni dor me am ko na video adu ada laptop bi thaga laga sinen hoi video adum thagat lo monetize tawgira tawrogira na hoi adum commission tan biya gane ba adu si update tawbulo re mem ko adu si open tawra se mem open tawra matung da main interface makka manu ugani so manu urane ba ko adu sidda 3 dot check click tawbiro ba si update la matung da change si pangtaw da tawre sida profile ga icon ji swai da si uram bani adu haji ko ina sida 3 dot check click tawro ba check click tawro matung ni khoi gi profile si u fange ko mem adu sida ura matung da mem na sida kai da gana ai matam da sida dashboard se sanga su yare na ta direct sagi ming se sanga su yare adugo sida dashboard ure ko mem natranga direct sida sido se sanga sida dashboard se sei sanga su yare adu sida ko gi dashboard ura ne bi ko content adugi engage adu monetization tool punna makto adu sida monetize ko option je direct sanga su yare mem na natranga si home sida gi adum su man sing khalaga sida tool sang su yare ko mem se sanga su yare adu yam live se sida gi adum si gi monetize sido insanga ge ko mem adu sidai direct monetization se sangage adu sidai gi profile se sumana urani ko ma'am sida u fangi ko adu sidai ko gi program ko da fangi sa ji star gi online rai gi da adu ga subscription online da partnership ads se online adu si content monetization si da ji fang dire ba si fang nai da makta automatic Facebook nai ko da ai da adu gi notification invite tawra kane ba ko na fang ma tam du da ji ko fang dire ma'am ai si to si na de aduna video lang si upload taw da mina adu sida anauba update ami khogi link haidi share tawar khona paisa tan bi affiliate tawbeido sida affiliate
partnership ane yaw sim yamna se click to bioba sidegi ne khona ji paisa tan do sim yam laina to video de dum upload tawre ba do video de da upload tawre video de hone sumna tangi link do et to bioba for example go ene sidagi video amda uhan ge ba yam su comment tawge habda isu ngarang na hande tangai news tawri ba do yam da share tawro kona for example ai sidagi video mai play tawge aduga mayam da suwan ge si video sai play tawge ba ko adu sidengo na khoina videos eng matam de ni na khoi gi video du kana ngum eng matam de side eng board ki यार बट से मैं hands free am sida ugane ba adu sida sumna ure dan videos adu kana gomna sia click tawda shop now chu thoi go sumna tang sia click taw matam da direct sigi website du chat kane ba mintra gi adu sidai kai gumma mana si buy taw ki tara ga di like ki tara ga di sigi commission si ko da 15% phangane ba ma'am singam da 15% di kya na du ma'am na patho sumna tangi no ni any video am da sumna e taw drum sida so dum sumna lai re ko ma'am sumna si watch lang no ni e taw ni go punna mak tu link do sida video ing matam da sida kana gom sang matam si like ki tara ga di pam da na kai gumba adu wara ga adu gi commission du no do phang do ni ma'am adu si punna mak si comment taw gani adu ji khangmin na sa ba du gi da makta हल्ला से संगबीरो डेस्पोट से संगबीरो अदुसिगी मोनेटाइज संगबीरो अदुसिदा एफिलिएट पार्टनरशिप से क्लिक तौबीरो सिदि खोय कमेल जॉइन तौगनी कमेल लिंक तौगनी हाइब दु पुन्ना मक तु खंगमिना सेबा सिदि अंगो सिगी ड्रेस सिदा 15% कमीशन नेबे मे आम देंगो सिदा से 15% से 15% सिदे अंगो पॉपुलर प्रोडक्ट पुन्ना मक तु सिदा पोचै पुन्ना मक तु सिदा उ फंगने मे आम सिदा उ रेको मे अदु सिना तब न खोइन अपाम पुन्ना मक सस्ता निंग बता रे सिदा दुम सस्ता उबे आगनी सिदा सस्ता उना कैटेगरी सुपीरी मे आम देंगो सिदा अपाम पोसक पुन्ना मक तु tik tawran wayna kwai pam basing do sia list taw biyo ba siam le ko ma'am adu si ka karam men haji link daw gane already link daw le ko ma'am si google flipkart ka adu ga mintra ga for example ga si si ai click tawra cancel tawra ga ma'am da halaga ai link tawra an hange ba adu disconnect affiliate account ai sai haji disconnect tawra ga adu si disconnect tawra ga ba ma'am gi da makta ya halaga ka man link taw gane habda ma'am da share taw ga ba si ai disconnect taw ko ma'am adu sumna tangi hojik sida amane blairisi adu si link tawdraga di koina commission tan ba yaroi ba ma'am adu damakti sinaw punna makama link tawgani video si loy fukteng bi skip tawgani ma'am skip tawga di yan tahuru ko step by step ma'am dai share tawza si ma'am gi damakta kana ngai damakta ne koy punna mak social media si use tawraga di kana badu su law se ma'am free di koy matam manghan bi mohta ma'am su kana sanu ai su kana sanu khalai ma'am da video si upload tawjar pani adu si di koy link tawnai damakta get started check click tawbiro ba adu sida ma interface su mana ufangani sida su yango adu si continue se click tawbiro ba continue se click tawro matung si allow tawro matung sida almost there sida su mana ma interface se muksu mana ufangani ma'am adu sida khoi gi already ai gi number se laire ba ko ma'am adu sida ai gi su mana already number se link tawbani ma'am ai si log out sida gi tawbi abre yenge adu ga direct ma'am dai number nammagane otp lang tawro ma'am dai takke ba ko comment tawge habda fetang yadragadi ma'am da dum ay mong mahige si sidage halaga su log out tawkre ba ko ma'am adu halai facebook si sange adu ge inge ba direct ma'am su gyan tanangai damakta otp lang namma comment tawgane habdu gi damakta ne ba ina ma'am da thai sina adu si sangage halaga jiki sida e tawfam sida adu sigi get started se sangage adu si continue tawrage adu not now sida sangbadi yaro ma'am allow tawgada me ba do continue tawrage allow tawrage adu sida ingase adu sumana ji la ane bas sida na hoy sumana lak pi ai na tagan direct facebook tu dum lak si ai badu na hoy mobile number nam harakane ban hoy na link tawning ba number do for example ai sit tawrage adu na hoy nammi ban number do da otp lakane ba ko ma'am adu si ai number si nammage ba ko adu si continue tawrage adu si dikhoy do otp 4 digit adi number mari otp am lakane adu otp di ko na sida fill taw mathau ta gani adu sida la ai 0360 adu si automatic masana verify taw khrane ba si laire ko ma'am adu si tik taw biro facebook to direct sida app sida lak tab si awni direct facebook te sumna de no phone number no na link taw ningi bido adu nambiro adu otp lak pa do hojike adu mana adu si continue taw biro ma'am sida ge de hojik connecting taw khrane ma'am nengo sida congress you are ready to earn with mintra earn id koi paisa tan bagi ready laire same sada loira have no for example ko paisa tan ai damak adu si dan taw biro ba sida ngo sida sign up taw loire ko si sign up loire
adu sidagi na hoina video upload tawra kamena an tawgani aduga link du karamana add tawgani habdo amuk khangmin na seba ko mayam video si sanglaga su mayam gi damakta kana ngai damakta na mayam da share tawze si step by step waro biro mayam adu si ji ko loire ba adu ko na video am upload taw madam da video lang upload taw du no su khangdaram gani ko for sango adu si profile se sango na ko na tawba mong adum no na khangba haiba du mong du tawbiyo ba adu sida profile se la matung si reel se sango ba adu amtane adu si create reel se click tawbiro se click tawro matung da for example go na sidagi ai video am select tawrge bo ko petang ai bio mayam ai bo na video se bo ju full like to bidru bo please like su tawbiyo comment so dang tawbiro mayam for example go na isigi video am sidagi select tawrge bo ko sigi video se waina adu si next tawrge bo ko mayam se next tawrge adu se no ining ba kai gumba khara ibiro bo ko ai for example go na siga train view na for example ke dum ija lage hashtag upning baduna koina dum sidagi hashtag sumaruni video kai gumba viral oi nai damakta hashtag to add to biro sidagi so for example isi add tawre adu si sanga hoina ne uhanning badu video sida hanba uhanning badu kai uhanning app du so men tawraga thumbnail hair share magi hanba gi view do adu si dan to biro me amna video si matam da hanba uhangada photo do ne ba sida add tawri si am ere ko me adu sida maru ni koi ge jiki commission ta ngai damakte link du karamani add tawgani adugi damakte setting khat piyo me amna steng add product ana no option ama me am sida uramgani se click to biro se click to ro matungda custom create link se na koina link lang copy to direct magi url do link to ro iba di copy to ro iba link du sida somna dangi paste to ro gane na koina dum se save to kipsi agani natraga direct na koina sida see all product aisa click to biro ba link do hojiki hap na ngai damakte me am adu sida nga site thokpa du mane se noin thoka aneba adu se noina pamli posak tu se noina iengo sida magi fashion adu home gi adu yum lang gi kai gumba electric phone lang headphone adu ada healthy and beauty adi nupi angang gi pochai gumba adu food and drink se noina ufangani for example go ina sidi ko gi electric icon sidi ienga se bogo item sida phone lang adu ada gi se nonu ufangani ko mem yata nupi angang gi dress ki oraga sida sigi dress si 15% discount fangane ko adugi damakte for example sigi dress oin lawra se ko adu se click to biro me am se click to matungda sumna tangi sida no na copy link tawraga ngasa ahan badu ukibdo adu tawro se na tan direct sida add to latest draft Paisa se click to biro ba se click to matungda ma interface sumna ufangani me am aduga sida save to biro ba yam line se save to biro aduga sida video se share tawra se ko me am ai hojiki disigi si off tawkige story da satrangai damakta aduga si only me da thamgi ge ma'am ai ma'am du hanning deba adu si ai dan tawrge for example si video si na hoi si punna maksi tawru na ma'am na hoi di public to uhandro mi na ai ma'am da tak pagi damakta ne ko aduga si share now se click tawra se ma'am adu si dawji yenga se be link du yaw de du ma'am da so uhanjage video si loi fok teng bi skip to bi khano yam kana ga da video ni na koi facebook ta video eng lagadi sigi mong si noina reels to upload tawri mi to mem adu reels to som link ama happy wa mi khara na dum yenga like kip ta ga amana to like kip ta ga hoita dum adu commission phang dum na to mem adu si reels to ready like na la e ko mem adu se su la e ba adu si da video so ji play to matam da ji ki si de eng se thok tri ba mem tho e ko mem si ha ji ki pot to gi ai di link si da ure ba ko mem shop na wana si kana gumba nu pi nga na u matam da si dress si pam ba ta ga mintra si da la ani ba adu sidagi mana dum bai taw matamda adugi commission ni koida fangde dur ma'am si ma'am gi damakte amna kana gadra khali sina punna mane any product no add taw ning bodo hojiki adu mane add taw biyo ba sini ma'am ngasi gi video sida ene khangan janing ba si sinaw ma'am da kamane koi gi facebook te kone reels upload taw bi sinaw sing na paisa tan gane have do link lang hap koi gi monetize taw draga su am line bi commission tan be ajik su mane taw facebook ta youtube ta instagram da ma'am su uram gani link add taw ba sumna khoi facebook sidagi add tawrga paisa do tan biyo ba ma'am se ayambana khangnaram khiroi facebook ki sigi side aina khanjabada du yarim ko ma'am su khan bi share taw biyo na khoi video upload tawr bi sinaw ma'am yarong wani dana jik facebook sida te ate mafamda facebook ta maru ina upload tawr bi sinaw sing denga sigi video se share taw biyo mo khangan biyo karam na link add tawr khoi paisa tan gane hebdo yam live step na haktani ngasigi video se khangan jakri do yarim ko ma'am khan bi share taw biyo ngatung si ma'am gidam sum sum bakana kada information sonore jam sung trick and tips ke video upload taw zarke ma'am adni yarim ko channel se subscribe like share comment taw bi ka bi ganu goodbye